2012. godine, kada je Tomislav Nikolić zaslugom Borisa Tadića postao predsjednik Srbije, jer Tomislav Nikolić nikog živog ne bi mogao pobediti da ovaj samog sebe ne pobedi. I ako mi dozvolite samo da se osvrnem na ovo što je profesor Bakić rekao da je 2012. Tomislav Nikolić pobedio zahvaljujući Borisu Tadiću, to je suštinska greška koju on pravi u razmišljenju, u logici, jer je istina da je Tomislav Nikolić prirodni predsjednik Srbije. Ako sam ja dobro razumeo, vi ste radili medijski spin za Borisa Tadića, pošto ste sve vreme smatrali, ako me razumete, saslušajte me, pošto ste smatrali da je Tomislav Nikolić prirodni predsjednik Srbije. Dakle, treba prevariti narod Srbije i onda Tomislava Nikolića uvaljati u blato kao prirodnog predsjednika Srbije, da bi Boris Tadić kao neprirodni, veštački predsjednik Srbije došao na vlast. To? Ne. Aha, objasnite. Izvolite, gospodine Krstića. Pa ne znam šta bi vam tačno objasnio. Pa ja znam da ne znate, zato vas i pitam. Jer znam da ne znate. Tako i studente pitam kad ne znaju. Dakle, Tomislav Nikolić ima svoj imidž. On je dugo godina gradio taj imidž. I dok je bio radikal i kasnije kad je vodio radikale u nedostatku njihovog šefa, pa posle toga naprednjaka. Dakle, on se formirao kao politička ličnost o kojoj mi imamo predstavu. Mi, glasači, mi, amateri, analitičari. Onu stiropornu. Ne, imamo predstavu njemu kao ličnosti. Dakle, on je domaćin, živi na selu kad god može, peče rakiju. Odmara na stiroporu. Narodski čovek. Srbi žele da glasaju za čoveka koji... Dobro, vi ako hoćete umesto mene da odgovarate, vi odgovorite. Ako me pustite da kažem, ja ću da probam da kažem. Ako vi znate bolje, vi kažete. Ja znam bolje, ali... Pa kažete onda vi. Gospodine Krstiću, da se vi slažete sa ovim? Ne. A zašto ne? Ne, pa ja mislim da svako ko misli da postoji tako jedan jednostavan razlog koji dovodi čoveka do tako jedne značajne odluke, kao što je raspisivanje vanrednih izbora, u suštini ne razume politiku i ne razume političke procese. Tu postoji najmanje 100 razloga. Možete vi bar 5-6 da navedete? Možete vi da me ne prekidate? Vučić ima dosta komplikovanu situaciju u svojoj stranci. Dakle, ja bih mogao sad da kažem da ono što sam mislio da za Tadića u vezi sa Srbijom, da nije prirodan predsjednik, ja bih mogao isto da kažem i da Vučić moguće nije potpuno prirodni predsjednik SNS. A da to, vi ste nepristojan čovjek i molim vas da se upristojite. Pa vi me razveseljavate, šta da radim? Dakle, ja bih pre rekao... I vrlo ste mi simpatični. Dobro, pa ja neću da odgovaram na... Mislim, dok se ovaj čovjek ovako ponaša, probajte da ga uljudite. I sad sam već pozaboravljao, imao sam već seriju. Tih 100 razloga je zaboravljeno. Čekajte. Vlast je svakako najgora, znači to nema dileme, ali opozicija, nažalost, nije mnogo bolja. Kad kažete nije mnogo bolja, zašto nije mnogo bolja? Zato što je napravila nenormalan sistem. I u tom smislu, evo, mi sad razgovaramo, jel? Gospodin Krstić je klasičan primer tog sistema. Čovjek koji je savjetovao Borisa Tadića koliko godina? Sećate koliko ste ga godina savjetovali? Pa da ti vi to vjerojatno odlično znate. Nisam siguran, pa zato pitam. Dobro, vi možda ne znate. Ali savjetovali ste ga dugi niz godina. A onda odjedanput on nije dovoljno dobar. Nije dovoljno dobar kada nije predsjednik. A bio je dovoljno dobar dok je predsjednik. Ja mislim da je vaš problem što vi ništa ne razumete. Sigurno. U politici, apsolutno. Nadam se da ovo što predajete studentima bolje razumete od ovoga. Ovi pojma nemate niče. Ja se nadam da ne razumem taman toliko. Ne radi se uopšte o ličnosti, ovde se radi o politici. Dakle, mi pričamo o politici, a ne o svojim privatnim odnosima prema određenim ličnosti. Vi mislite... Ja se nadam. O čemu mi pričamo? Jel možemo da postavimo jedno važno pitanje? Da li vi smatrate savjetničku funkciju predsjednika Srbije privatnom?